Kako je nastala ideja za osnivanje udruženja Srpsko rodoljubivog bratstva? Pa ideja je nastala spontano. Naime, mi koji sebe doživljavamo rodoljubima, a to znači da je naš srpski narod važan i za naš lični život, jer je deo našeg ličnog identiteta, shvatili smo da zapravo nemamo neko uporište u zajednici, u društvu, u državi. I ne samo to, nego da se čak i kvari ta naša, da se u javnosti kvari osjećaj rodoljubivog osjećanja tako što se stvara jedno osjećanje lažnog patriotizma koji se ne interesuje za interese otadžbine, patriotizma koji se ne interesuje za interese i konkretnih ljudi, kao što je, na primjer, naš stradalni narod u Kosovu i Metohiji. Mi dolazimo sad do neke paradoksalne situacije da se u javnosti bave ljudi, na primjer, to jest ne bave ljudi, nego da se priča o nekim temama kao što je bitka na Košarama, ali da se ne govori o šta se dešava na Kosovu i Metohiji danas i koliko, na primjer, današnji režim ima uticaja na to da je položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji postao nepodnošljiv. Dakle, došli smo do danas je patriotizam postao apolitičan. Mi smo, dakle, naše rodoljubno osjećanje je takvo da se mi bavimo onim što je pozitivno u našem narodu, ali isto tako postoji briga za sudbinu našeg naroda. I zato smo se okupili, što kažem, maleni je snaga i maleni je hruka, ali koliko nas ima, toliko nas je, prosto trudeći se da sačuvamo to jedno jezgro rodoljubivog osjećanja, nacionalnog osjećanja, otadžbinskog osjećanja, koje će, dakle, za koje se nadamo da bi trebalo da postane i uporište jednog, da kažemo, otadžbinskog aktivizma, odnosno otadžbinskog delovanja, koje bi trebalo, dakle, da stvara, dakle, jednu put ka jednoj novoj otadžbini. Kako ste čuli za Srb, odnosno Srpsko rodoljubivo bratstvo? Dobroveče, poštovanje svima. Iskoristio bih ovu priliku da čestitam svima Srpsku pravoslavnu novu godinu. Kako sam čuo za Srpsko rodoljubivo bratstvo? Pa eto, tako što se dobra priča širi brzinom svetlosti, igrom slučaja. Nastala je neka ideja u našem kvartu, lepo mi da se nalazi mnogo ljudi koji su pristalice svega ovoga i hvala im na pozivu. Učinili su mi veliku čast ujedno da prisustvujem večeras ovde uz ove divne ljude. Još jedan put se ponavljam, braćo i sestre Srbe pravoslavne, veliku čast mi čini i veliko mi zadovoljstvo. Zašto smo se uopšte danas okupili ovdje? Koji je glavni povod za današnji evropski istoriju? Pa naše okupljanje je vezano za ono što se u narodu nazivalo Srpska nova godina. Sad, mnogi će da postave pitanje da li je Srpska nova godina, da li je pravoslavna nova godina, ovako ili onako. Međutim, ono što je jasno jeste da je taj julijanski kalendar ili stari kalendar itekako bitan. Da ne ulazimo sad u neke možda i teološke rasprave, ali on je u Prvom Vasiljanskom saboru, tako reći, kanonizovan, odnosno bilo je jako važno, on je važan i bitan u vezi sa određivanjem Vaskrsa. U svakom slučaju, dakle, da nije bitan julijanski kalendar, valjda bi ga naši preci do sada već promenili. Znači, postoji neki razlog zbog koga je taj naš stari kalendar, koji, eto, neki kao nas malo se isprede, pa kao pa vi sad slavite kalendar nekog rimskog cara, kako god, ali očigledno njegova neka važnost postoji, da je to neka naša specifičnost ovdje na Balkanu, pa je otuda i nazvan ovaj današnji praznik Srpskom novom godinom, a u narodu i Mladim Božićem, jer od sutra slavimo obrazovanje Hristovo i Svetog Vasilija Velikog, tako da postoji, dakle, razlog zbog koga je zapravo ovo naše zapravo srpsko novo leto, a ne ona najluđa noć koju, da kažemo, sekularisti proslavljaju u vreme Božićnog posta. Kako vam se, kad ste već pomenuli ovu našu manifestaciju, kako vam se čini i da li možda vidite sebe kao člana, možda potencijalno u budućnosti? Da, naravno, Bogu hvala da će Bog
Manifestacija je predivna, ljudi su predivni, gosti su predivni, ili da kažem, braća međusobno, kako ja to vidim s neke moje tačke gledišta. Predivna je, da, što da ne, sve što je vezano za Srbiju, izvorno vezano, izvorna priča, prava priča, tu sam, duhom i telom. Da li imate neku poruku za građane Novog Sada? Za građane Urbi et Orbi, pa da ne bude sad pretenciozno, sad da kažem za građane Novog Sada i za ceo srpski narod, jeste da ne treba da malakšamo. Da bez obzira na teške situacije koje nam se dešavaju, bez obzira i na neke geopolitičke situacije koje pomalo deluju apokaliptično, da je jako važno da ne izgubimo volju za smislom i volju za zajednicom. Jer je danas neki taj galopirajući individualizam svuda prisutan. Od svakodnevnog dakle, životnog stila koji se svodi onda na konformizam, pa čak i u duhovnosti gde se danas svodi sve na to kao na neku individualnu duhovnost, čak zaklanjajući iza liturgije, kaže, važno je otići u crkvu. Ali ljudi, vi zaboravljate što znači reč liturgija, što znači zajedničko delo. Znači, to nije lični čin, nego čin zajednice. Dakle, zajednica je deo nas, svakog od nas, ako hoćete, individualno, odnosno lično.